eGabluzwane lapha kushawa ingoma ekhona amagoso awu 43 kuthiwa ke awu 44 lapha ngefolo lika Maskand kanti nangala futhi igcwamelisha zwile ukuthi nalo libhizi likhipha ke iCD baze bathi Igcokama Day hey Faba Nqele Amen bazalwane Ikhova FM sawubona la tata la tata Nijan PK nabalwele bokhozi FM umshobho enkani kwabanenkanikelo obingelelayo Igcokama umthandeni umfana wamanqele lapha ya esigodini sasemdletsheni kwaZulu la ngidabuka khona Njani mfethu siyaphila siyasikusondeze sizwe mfethu oba nawe siyazi ukuthi ngathi kubhizi kakhulu impela kumanzi phansi kukhulunywa indaba yeCD lapha ke uthizophuma ngalo lolu suku futhi okusuku la khona sithi lapha ke eBhinqa Nation ihlangene lapha ePeople's Park. Yebo wethu yabona njengamanje ayikushuba kakhulu bafana bakithi eThekwini yabo ngisemhlanga ngoba ngikhuluma nawe nje ngikuyibhala khona lapha ngiphulula umkhaba khona lapha emhlanga uyabona ngase gateway cha bafowethu ngibukela nje ulwandle bafowethu eThekwini konakele kakhulu namhlanje isikhova sigcwele iTheku ngempela ke namhlanje madoda uma mfowethu ukuthi awukho eThekwini workshop ayisho ukuthi mfowethu hayi usekude mfowethu ukubona izinto zenzeka ngoba bafowethu fanele igwema lento ukuthi izinto empizwe ngendaba ufanele mfowethu uyothi wabonani namhlanje ngoba ngithi isikhova sigcwele iTheku nje ngizama ukuthi yonke into ngisho umoya ophefumulayo njengamanje eThekwini uvike ukuphefumula Igcokama amabutho ami njengenkosi yaMaskand ahlangane lapha ayagiya kasha komncedo lapha ePeople's Park kwingoma kaZwelonke bese ukuthi mina ke njengenkosi ngisebe shop lapha ngizobe ngikhona njengamanje mfowethu kade ngibona izithombe lapha abantu badebe izithombe lapha bakhombisa ama tourists isho ukuthi nangamagugu esinawo la kwaZulu Natal izithombe zeGcokama lapha eyidweshwa futhi aba badwebayo abadwebi kuyaqala nje manje kaphithize workshop sondelani khona abafowethu noma kanjani kusukela ngo2 liyaqala zamazama iTheku umoya uyashintsha yonke into ezobikhona eThekwini kuzobe kumhlophe kubomvu ku red and white kodwa umunye uyibuza la emthandeni ukuthi usuku olukhulu nosuku okuyilona mesikhuluma ngamabhinqa ebelikhulunywa ngalo usuku lomhla ka4 namhlanje la khona uzobe kuhlangene kushawa ingoma wena wasuthi lolu suku lazokhipha khona iCD yakho okumanje sesibonile nami sikhona esandleni sengiyibonile inhle lapha ngibona bebhalo SK so uzofuna ukubuza ukuthi angabe kwenzeke kanjani kuhlangane mhlambe belingabe khona lelunye usuku ake ngikhuluma iqiniso nje mfowethu kunengoma kaZwelonke lapha ehlelwe oyabafowethu lapha obhuti umcineka noma pholoba nayo lonke nje ithimba elikhona lapha leli eliphithiza lapha eThekwini uyabo so ke ngicabanga ukuthi umcimbi oxhasiwe lo uxhaswe uhulumeni wethu sisonke exhasa futhi amabhinqa ewonke uyabo ngithathe ukuthi ke if bebheka isimo babonile ukuthi hayi ngeke umshopho enkani ngempela ankunzi uzwele nesisu lapha nakhipha ingoma uyabona kungona engabibikho sifuna ukumthesta nje ukuthi uwubondo uqine kangakanani ngoba mfowethu ubonda ngeke uyamele ngalo ungakazi ukuqina ulezi uqine kangakanani namhlanje ke mfowethu ngikhetha ukuthi ngingaphazamisi lutho ngingafaki complaint ngingamoshi lutho futhi kodwa namhlanje nenza isiqiniseko sokuthi wonke umuntu obuyele ekhaya ufumbethe Igcokama nobuqhawe beGcokama ngisho emlandweni losuku namhlanje liyobhalwa emlandweni liyobhala emabhodini liyobhala amatshe kuqoshwa amatshe kuthiwa inkosi yoMaskand Igcokama umfana owayemncane owakwazi ukuthi abe uMaskand amisi ikhanda abe inkunzi ngobuqhawe obunsizwa nokwenza izinto ezinhle nje uMaskand ngigqokisa amabhinqa azobe egqoke ehlobile khona lapha eThekwini iTheku lonke nje wonke umuntu usenkela akekho umuntu oyidipha lapha mawukuthi ngabe ukhona ngempela angabanjwa nqunye njengamanje ngoba ngiyeza ngophuthini bona ke afethu vele siya saphethe sigoqe le ndaba ngoba usuthi amagama amakhulu manje ayi ophuthini ngifuna ukubheka ukuthi mhlambe kule CD yakho nje mfethu usala usutshela abantu ukuthi ngabe izipho gabe ngazo kuyona le CD mfowethu ugabe nge-CD yonke nje kamthandeni FK uma nje mfowethu ngiyeza ukuthiwa livaliwe igoli thaqa
emarenkeni amatekisi bafowethu ngiyabonga kakhulu bafowethu isupport nanokuthi nje abantu mfowethu into engiyithanda kubantu abalalela umculo wethu amabhinqa bayalenza mfowethu iqiniso uyabona mfowethu ivuka le malishaya ingoma bayalivuma noma inkunzi futhi esimafafa abakudleli mfowethu amandla yabo nje mfowethu bayasho mfowethu bathi hayi ikhova ngeke sidlele mfowethu amandla njengamanje ke isikhova sicula impela ke impela manje futhi ke siphethe impela ke manje ngiyabonga abafowethu nje nomuzweni ngiyayibona ema-page lapha nalapha ukuthi nje manje kubhizi yonke into SK kodwa ngicela ukuthi osukwini namhlanje niqophe phansi nicuphe ngisho i-alarm njalo ngo-12 makumgqibelo nithandaze nikhulekele nithi siyabonga uNkulunkulu ukuthi wasilethela lesi isikhova emhlabeni ukuthi sizojabulisa ngalendlela sizosakhela injabulo ngalendlela ngoba ithe kulonke namhlanje livaliwe ngenxa kaMthandeni umfoko kaManqe Thandeni SK isikhova sikazolonke mfethu sabonga kakhulu isikhathi sakhe usakazele ukhozi FM mfethu ayikhona awuqhubeka umsebenzi omuhle akabanjwa nqunya lawo awuzwa akabanjwa nqunya loyo athela uNkulunkulu athela umsa bakithi akube nomsa nje kube kuhle kuhleke nje madoda kujatshule eThekwini mfowethu phela kodwa ke kuzojabule kahle mfowethu kufanele ngempela ukuthi injabulo siqale ibe seyinhlizweni zethu ngaphakathi sihlambulule izinto zethu zonke zibe mhlophe zibe bomvu njengombala weGcokama Elisha ured and white lona ozobugcwele ithe kulonke namhlanje hayi konakele mfethu awukho umcimbi okhona njengenkosi yoMaskand okhona nje lapha eThekwini engizogcina ngingafikanga khona kodwa kubalekile njengamanje ngizoqala eworkshop lapha ngiyakhona wonke umuntu akaphelele workshop kodwa ukho umcimbi engeke ukufika kona namhlanje uzofika uNkulunkulu mayifika abafowethu kuthi ufike uhlanya afike idada afike imvula afike ulwabu afike ngilindela nje noma yini bafowethu noma ngabe yini nje akekho waziwa futhi uNkulunkulu uyofika ningalikhoshi lelo hlanya maseleni bona ngoba sothi uNkulunkulu ufikile uye lo obeyingaza lapha sambileke isibusiso wefethu siyabonga mfethu siyabonga ngane wethu SK daku baba ngeke Igcokama Elisha umsakazele ukhozi FM sadoda noma kanjani isizwe siwakhona futhi ekomdletsheni madoda umgojeni ngangizogana la ekhaya hamba noma kanjani nozadle encane madoda umdumazi kumnandi ngendlela esimanga umsakazele ukhozi FM ini yona ngizogana la ekhaya